Karibu tena guku gwa Kikuyu Daily News na ngikorwo mugeni twika wa go subscribe niguo tunyitanire na thengio riu eroreri na huthiri a nenda na aria ni arumiriri na mafans ma muini na muthigari wa gakundi ko Mũbatha Abraham Samuel Muchoki wa Ndirango uikaine ta Samidoh ni matharikiire muini uyu thutha wa gathenema gake video yake ya mbere gukunuka ringi nenda-ini video ya Samidoh riria ari baba wa twana twiri na riria akiumburire king'ang'a-ini ati kene wa mutumia omwe wetagwo Edday akiuga na akiaria ria mbere thiini wa Churchill show ayirwo ni munangiko Samidoh akithuria kena Edday ni mehaririirie kwararamia family yao na twana twingi mbere ya gatiba kugaruranio na Samidoh akigia na ndugu ya kiwendo na muteti seneta Karen Nyamu aria matanahirwo na twana twiri. Samidoh uria riu ni baba wa twana tutano ni akoretwo agikora aceke nenda-ini thutha wa giko giake gia ku expose family yake na ndeto cia family yake king'ang'a-ini undu uria ucungiriirie mutumia wake Edday Nderitu akorwo akiuma kihiko-ini kiu kiao na kuhithuria ke ndakurerera ciana ciake ina polygamous marriage amu kuringana nake ndendaga mucii wao ona kana ndeto ciigi kihiko kiao cituike a matter of public opinion. Akiumbura ni atigiire Karen Nyamu muthuri wake nigetha agie na thayo na video ino ya tene ya Samidoh ni iria ngukorwo ngigutigira haha uguo wionere Samidoh akiaria ciegie Edday proudly in public akenya hamwe na mafans make makiuga Samidoh ni athukirio kiongo nikiariganirwo ni haria marutanite na mutumia wake wa withi wake Edday Nderitu. Kikuyu Daily News, subscribe. Yes, I'm a father of two. Yeah. Madam unamwambia anaitwaje? Anaitwa Edith. Edith. Is the father. What's one thing you want to tell madam? Nitamwambia Yeah. isipokuwa ni yeye singeitwa baba. Yeah. So ajiandae tufanye nyumba ikuwe kubwa kidogo. That's a nice one. You're the first man kusikia akisema nyumba iongezewe. All right, so can we finish with